Akusiyi energy drink lesihloko sengoma ke la sithi play idlala ku BCR FM 104.1 the pumping beat of igazi Bomb City Sound libito lami ngingiprince Veli ngiyakwamukela mawusanza ngena ngishilo ukuthi mangibuya la ngiyobe ngingabuyi ngedwana ke ngiyacabanga umnikati walenyanga le ngoba athi inyanga yelithando lo la line lami la ngathemba umnikati walenyanga le sitawuva ngayo masikhuluma banokuthi umuntu unjack of all trades ngifuna kuyitshintsha long jack of all the industry lesikuyo especially la mawufaka ke i-brand identity mina kethu angikwamukele ku BCR FM unjani yaphila mnethu kunjani hayi ngahle mina la lenyanga leni inyanga yakho bhuti musangini ya ngiyathemba nje hawo umhla ka14 ubatshele ukuthi hey mina inyanga yami le so ungangibuka 14 kuphela la ngibuke nje inyanga yonke abantu bajabulile sikubite la noma ngikubite la kuthi namhla October ungathi wena wenda ama company abe mahle abukeka amahle kakhulu wenda abantu babukeke babahle kakhulu nyalo kufuna kubonakale wena ke buhle bakho ngiyajabula ngoba inyanga yakho le angicale ngento sokucala mangifuna ukuthula ave kusimlaleli ke uphetheni uyadweba udweba ama company ke la kuma graphics uma uhlobisa ama company uhlobise nethombe ul-artist but before uyohlobisa mawufuna ukuhlobisa nemuntu uyasho ukuthi no ngicela kucale ngikushuthe kucala akufuni ngimane ngikuhlobise sengibhala nje ngemakhala so ngito into lotendako le njengoba ivane liphimbo lakho umuntu utawuba nenhlanhla uphinza ubukela nepodcast yakho akubone then ekugcineni uthi hayi nami ngifuna ukuthi iveta ngivloge la babone abantu ukuthi ngibane bese lo ashutha labantu so ngikhuluma nabani nyalo lovela kuphi lana kukhuluma naSipho Nkunda kakhulu ngalaza kodwa ngiyajabula esport bangisipho ngoba kulona lami leligugu kakhulu I think ngiyemnalo kakhulu igama ngithanda kakhulu ngoba lithiwa ukhokho wami yeah so ngidalela endaweni yaseNkomazi ngikhulela ngowithi cishe ngiyajahanyana sikhula kancane ngahlala kancane nje eBhabhathoni then ngayenza ipolini la eNgombe la kuphi cishe wayicetha mose eMpumalanga emakethu usikubite la ngalomsebenzi ngifuna nje siqale lula asiyise esikolweni abakase basitshela ukuthi kunema graphics nani mara bebathi mababekisa ngale umuntu makadweba ukuthi bangathi umsebenzi lo khona ngilokhamba uyobhala amagama asetitoro nani onke lama career lawa uke weva ngawo bone idea ukuthi akhona lama career lawo leto balula ngile photography because bantu bethomba babonile bashutha konke lelo kwendako bowukwati before usase esikolweni kodwa mina ngingakusho ukuthi usually masingabuka nje eMpumalanga yonkana cishe khona labantu labangasebenza umsebenzi wendabo and lokho mhlawumbe lapha sembili so kukhula kwami ngigcine sengibona lo msebenzi kahle bengiqinile ngokulima okay emakhaya so ngigcine ngabo lokulima kwatholakala ukuthi ngomnyaka wa 2012 kunamngani nami lebengihlala I think inkoma zonke ama-bacteria malari kumele nga-influence ngokuthi noma kunomsebenzi lo sona so manje singabona umuntu wena umsebenzi lomuhle njalo kanjalo kodwa ngoba something ukuthi no close ne-gap le-industry lengayifila if nangabe yena khona ke something le njena nje ungadrowa inspiration kuyena yeah and then kwathi nje sengikhula kancane umuntu ovele sengilandelela kakhulu umsebenzi ngilandelela abantu labangenhla labafana nabo uDavid Lengolati balindele ngababala then ba-influencer ukuthi ngigcine sengithanda lo msebenzi kepha akusingiphile ngawufundela esikoleni kepha umsebenzi lingawuthaza and bengingade ukuthi lo msebenzi ungawufunda ungakayi esikoleni but ngenxa yokuthi le nto uyayithaza and isenhlitiyweni yakho then I grew passion from lapho and then ngaqala-ke ngisebenza kakhulu graffiti University of Mpumalanga as I was doing bengena I think i-agriculture so agriculture bengiyithaza but lethando lavuka
while ngibhizi ngenta lento ifundo tami agriculture ngaze ngaceda ngathi uma ngiceda then ngiyadecide ukuthi no ngcono ngifocus kumsebenzi ngoba usenhlithweni kakhulu than i-agriculture. Uyithathaphi mhlambe lento yokuthi wena uthi ufuna kulima ekhaya back lenkomazi benilima into lokhuleni ibona ngoba ngijabula ngala uyibekise ngemngani nani uyabona ukuthi khona la ngiyibone khona yini mhlambe lento lebekwenda ufuna kulima kucala wena? Ngoqala ngenta ukuthi ngifuna kulima kakhulu ukuthi ngomakhelwane almost bekune yathi ukuthi agriculture lesikhathi seasonal. So ngabuka futhi ngabuka i-deck lapho ukuthi man ngiyabona bayalima but mhlambe commercially abakale ngalendlela then ngadraw inspiration from lokho and then ngadecide ukuthi no ngcono ngiyofundela i-agriculture. Lenye into le yangikhutha kakhulu ukuthi mkhulu wami lo angasekho emhlabeni bekaneyiklab lemoba so lesikhathi ngiyidraw inspiration kuyena ukuthi if nangabe mhlampe like le inspiration yakho ukuthi nomuntu omdala nangabe ahlangabezana nenkinga angithi isikhathi asifani so kusho ukuthi nema-solutions that in regard to agriculture angeke solutions means agro it means ukuthi ngama-solution lamasha so ngathi no ngaba inspired ukuthi why not singafunda agriculture looking ama-sectors la e-sector ku-agriculture and then ngaba inspired kanjalo. Sabuyela back ku-agriculture kumbe samile nyalo mase kufika isikhathi kumbe likhona liplazi lelifihlakele net ngoba vele hayi sengafuni kuvela? From the kusho ukuthi ngani agriculture ngikuthi no ilandele le passion yami lenga sawuthola and manje ngiyabuka le passion yami kuyinto lengithandayo kuyinto lengayenda malanga onke ngakhathali noma usikhathini ngabona noma ngakhathini ngiwenda umsebenzi lo so ngabona ukuthi no agriculture ngcono ngibe olingane and then kuba i-project lengibona in the near future should igeleka ukuthi ngifilaphe kunjalo mnethu. Kuqala ini la ngoba sibaleta into letinyeni ngikuphi lokuqala ngako sibale kushuta Thombe siba podcaster akufile nyalo nokuvloga sibalene ama-graphic kuqala ini? Ngaqala ngema-graphic design and then I need to yazi ukuthi mawunganalo lwazi especially mhlawumbe nangahlala ukhulele ekhaya awunalo lwazi ukuthi yini into longayenza esikoleni and usengithola ukuthi yini into kahle kahle oyithandayo. So kuqala kwami ukwenda ngakusho ukuthi bese ngiqalile i-design bese manje bengifuna indlela lethide so kukhulela kwe-background lethide lefana nesemakhaya yakuyindlela ukuthi noma sayi i-agriculture inemsebenzi nawe uzofuna umsebenzi khona i-passion yakho kodwa i-passion yami kungiyo i-art bekungiyo i-graphic design ku-execute ama-ideas kwaba ngiyo i-inspiration yami kakhulu ngaqala ngayo i-graphic design and then ukuthi ngiye esikoleni and then la esikoleni ngiyangithi mina ngoba ngifuna umsebenzi ngingeke agriculture kathi ngoba ilwazi enginganalo bekumele mhlawumbe ngiye e-design school or ngiye e-graphic design lele ngiyithandayo kepha ngithola lokho kodwa ngicecelela ekuthenini ngokuthi i-graphic design kwangiye kuyithando lami lokuqala i-art kwangiye kuyithando lami lokuqala before ngidecide ukuthi ngingaphilisa ngayo empilweni la ngidecide khona ukuthi ngcono ngifundele i-agriculture into siyita lapho nalapho empilweni yami. Uvete ekuqaleni ukuthi ubone bomakhelwane mabenda bebangakayendi yaba-commercial ngifuna sisonzele ngala commercial la kule graphic design because angathi ukuthi mhlambe akhona ama-graphic design lapho ito ngokuthi lawa ama-corporate graphic designers nonke ni-professional but ngendlela that's why ngithi angathi ukuthi bakhona labadila ngama-corporate so yini wena manje ukuthi no mina angithathe manje leli zinga lami ngizoyibita so ingathi i-formal mawubuka umsebenzi wakho ngicela kusebenzisa naleli gama lelithi professional or iku-corporate
akusiki ukuthi ama-graphics akho ahlukile, akusiyi mhlambe ngicela ukuthi okudlala akekho kakhulu la kule art, most formally abuketa into leti corporate. So yini le nto wafika lapho wona ukuthi no mina ngitargethe nasi space nasi? Iqala lengayisho futhi phendula lo mbuzo wakho ukuthi isikhathi lesiningi i-graphic design ihlobane kakhulu ne-marketing. So graphic design ne-marketing kubangani kakhulu, include i-advertising leli mngani kakhulu ne-marketing. So kuba kwami kule gate likhona le-design ngabuka ngelizwe lelithi okay ngiyakubona ukuthi nabafundi benda nalokhu. Okay, now event graphic designers. So i-graphic design ihlukile, inetigaba letihlukahlukene kakhulu. Sinama-illustrators, sinawo lama-graphic designers nje ngamhlampe futhi ayabe attached nema-freelance. I-graphic design lafuna ukuchaza lokhu ukuthi kune-freelancer. And then i-freelancer umuntu olwela noma ngabe umsebenzi lo into i-design. Okay. And then kuba ne-graphic designer under i-agency. So usually ama-agency aya-specify ukuthi adila nema-corporate lanjani, adila nema-industry lanjani. Khona i-entertainment industry nema-political industry. Akhona ama-agencies laphethe ama-designers la-designela for political, simbekise nje angifuni nje kubala nje ma-political parties, but nje kubala let's say the ruling political party right now. Akhona ama-designers so sithi ma-designers ahlukile. Then kunama-designers for entertainment, lawo mhlawumbe kune-event thile, and then lama-designers ahlukile indlela yakhona. So for me ukuqala kwami umsebenzi ngaqala ukuthi ngi-freelance, and then u-freelance kahle kungukuthi wena wonke lo msebenzi nangabe ufuna i-poster, nangabe mhlawumbe ufuna i-brand identity phecelezi lokukhombisa lugcobo lwe-company yakho, and then kuningi into ngaqala lapho, and then ngadecide ukuthi no ngcono ngi-specify, and then ngicreate i-agency ngivumeli or ingangiciki ukuthi umsebenzi lo songawendi, umsebenzi lo nje engingawendi ngine wonke lo msebenzi. Ngabona angifuni ukuke ngabe ngingana idea ukuthi okay injani, bengathi ukuthi nje onke ama-graphics ngokuhlukahlukana, mara mawubekisa ngalama agents kuyabonakala ukuthi okay le group le idila ngalokho, kubuka uze wasibekisela nesibonelo nyalo nale brand identity nyalo. Umehluko ukhona la kimi nje lenkungu lebeyisolo igcwelela emehlweni sikhweshile ke nyalo. Then nako uyawahlobisa ama-company, uyabahlobisa abantu ngokubafaka amakhala, ubafaka ne-identity. Yini lesenze nyalo sengifuna kunishutha kucala, kumbe bese kulethela ithombe letibu uthi hayi wena leti thombe teni leti tibi ngishuthwa bobani, ngisenginanishutha mina ngidakufunza nokukufunza. So yini le kwende ukuthi sofuna kushutha thombe nyalo? Angifuni kunaba kakhulu ngoba ngidazi ngisho isikhathi semlungu. Into lengayichaza kakhulu kabanzi lapho kungukuthi esikhathini lesiningi iwadi suke singanalo, so lamafoni mhlawumbe leso sisebenzisayo WhatsApp, ngasho ukuthi i-WhatsApp i-social network lisebenziswa abantu abaningi. So siyakwazi ukuyisebenzisa yona i-WhatsApp, but kuna aspects ayo or kunema-features ayo la sivumela ukuthi singasidi mhlawumbe i-quality litside. So ngifuna ukuthi mangabe usenda sithombe ku-WhatsApp, lesi mhlawumbe usendile i-WhatsApp iya-reducer the quality yalesithombe. Uthi uma uthatha lesithombe then usifake kule software loyisebenzisako, le quality ayisafani. So into le ngifuna ukugcizelela kakhulu, into le ngifuna ukugcizelela kakhulu kungukuthi i-quality iya-compromiseka or
nesijeka nangabe mhlambe sifombele sejump kwe-ma-device ahlukahlukene. So iyacompromise le quality leyo. Kungcono ukuthi mhlambe before ngisebenze dukumsebenzi lothile ngingite makuba and then ngikhona ukuthi ngobe lesinye isikhathi ngifuna ukuthi mhlambe i-client or nangabe isiphala lakho lonalo befuna kuprinta lo msebenzi. Uma inkinga kakhulu ufuna kuprinta lo msebenzi ungalobe i-quality elesombe le-customer nangabe becwele i-client lakho lihlise kuwena si-compromise lo msebenzi wenze i-print ingasaphumi ngendlela lethile. So kugcine umfaka-ke i-motivation nge-drive ukuthi ngcono mhlawumbe ngikwenze lethile or ngi-offer i-client ukuthi ngi-offer ukuthi ngishuthe lo msebenzi wami ngendlela yakhona and then ngi-create ngendlela yakhona ukuthi mhlawumbe uma adecide ukuthi i-update and then singabi nenkinga kanjalo kumeka kule msebenzi ukuthi ube lula uhlele. Ngithi mina utawusho ukuthi hayi man lethombe mara ngiyakuva so sitawukhala ngala ama-social media platform but akusibo bantu lebi baletha thombe letipi ngoba ukubalekele lokho. Masikhuluma nawe sikhuluma ngawe sithi uyi-photographer sikhuluma ngawe then sithi uyi-graphic design. Yini lekwende kuthi no asengiyovula i-company ongijoyine agency because imali beyita kuwe nje direct ngiyacabanga nase-bank bowungayi seyini nyalo lethi hayi asekube nekhampani yini lekwende wa-decide union asekube nekhampani ngingasabi nje ngimi la. Into lengayisho ngicabanga ukuthi ngiyindile kancane ngenzaba yema-agent. Into lengayisho ukuthi ikhampani yami i-representative emsebenzi wami longiwendayo. So isinangabe mhlambe ngi-individual ukuthi mhlambe ngilava Sipho Nkuna i-photographer ngiyabona kwama-gap lathile lakhona la kule industry mangithi ngiyabuka lo msebenzi wakhe and u-close to each other. Ngicabanga kwami ngathi no kumele ngibe ne-representative company ilongirepresenta ngakhi i-brand le-based to lava Nkuna but ngakhi i-brand le-based ukuthi ngabe mhlambe angisakhona ukwenza umsebenzi othile ngiyakhona ukuthi ngakhe ama-opportunities emisebenzi but i-idea yokuqala ukuthi ngivule i-agency i-idea ukuthi ngikuhamba wonke umsebenzi longiwendayo ukuthi ube iyinye lebumbene then avoide ukuthini i-brand yami ibe specific ukuthi olava Sipho Nkuna nalo. So avoida lokho but empilweni igoli lenkulu kahle kahle ukukhetha ama-opportunities ngoba ngiyazi ukuthi kule-economy esiphila kuyo and then not to say mina njenge-entrepreneur angisho mhlawumbe ngiyi-businessman njenge-entrepreneur lesakhula sesincane izokuqala kuwawo ma-gap kuwo onke lama-industry ukuthi yini okushodayo mina uma ngingafika ngifilaphi leyo gap yini into leyo engayenza so kuba kwami kunokuthi kakhulu mhlawumbe ama-photographers especially in the female side. We need female photographers a lot. We need women to intervene in graphic design. Definitely, ngifuna ukuthi industry igcwele kakhulu madoda ngiyabhekisisa ukuthi mhlawumbe angathi uthando layo lento but ngingangijabulisa kakhulu mhlawumbe le industry ngagcwala usesi wethu so on and so forth umzala wethu besifazane kanjalo. Niseyini nyalo lethi hayi man labantu laba sengibashuthile mina laba ngibashuthe kakhulu nemishado ngiyayigcamisa konke solo ngiyagcamisa asengigcamise mina nyalo ngicale ngokuvloga bowubona ama trends kumbe bosowubhorekile kwele kanjani into lethi okay nama sengicale nyalo ngisonzele ngala ngisale ngintiveta mina
ngiyibrandile na icompany ibonakele umsebenzi wami ubonakele nyalo sesari ngithi veta mina basare bangibona ke lapho ukuthi kungahle sikhuluma nelusha kakhulu sikhulume kakhulu ne-society angeke ngi-specify i-race uthiphi but kunakhuluma nawo wonke umuntu i-social media or digital isinikeze isayidi lokuthi ngakhona ukuthi sende isayidi income nayo mhlawumbe yasebenza ungakhona ukuthi ubloge ushuthe nawo ushutha wona but kule content yakho uyakhetha ukuthi content yani but i-drive yami kakhulu i-feeling ukuthi ngeke senzama ukuthi ngizama ukuthi ngingakwazi lokho awukagcini lapho ke le vlog besikhuluma ngawe nje kuvloga wena uthenyalo wena sengimeme bangani bami sibuye sohlala phansi nabo sicoce sisale lento siyi-podcast angingasahambi nje ngifuna ukuhlala phansi ubonakele ukuthi uthini uqale wabhala abantu nyalo wahamba washutha abantu sowushaya emavlog wasinyalo ngiyahlala seyinde kwenda kuzohlala wenda i-podcast nyalo ubite nebangani bakho uthi asenginimeme sibuye sihlaleni la sicoce nje sicocele izindaba tethu basibukele i-podcast influence kakhulu le-podcast Africa's number one podcast which is MAG's podcast podcast and chill so kuqala kwami podcast ngibonile ukuthi imombela ufuna kubala kakhulu imombela ayinayo i-podcast leyi constant so kwaleso sikhathi wafika nje emfundweni ukuthi no asingazi ukuthi ngene i-podcast noma nangabe mhlawumbe udodela ama-mic udodela amakhamera but lokuncane lenginawo lokufana ukuhlanganisa ngizame kweli podcast and then ngibona ukuthi ingikhathati so injani kakhulu ngasho ukuthi njengoba kumention ukuthi kungile gap bengiyibonile ukuthi no asinayo i-podcast le-drive le-chubeka le-continuous and then ne-idea ukuthi ngcono ngizame i-podcast ngibone ukuthi ngiyisaphi nake njengoba ngishilo ukuthi umsebenzi muhle kakhulu la wende amakhampani abamahle wende abantu babahle usachubeka awukagcini nalesikhathi uvlog uyabafaka nala uphinza ubita abantu bekufuna nje utendele wedwana labanyani babita ngema YouTube mara solo uyabona ukuthi vele awukhona ikusebenta ungakabidi bantu ke la then bawubonile umsebenzi wakho labanye bayakuva bafuna kuwubona singacala ngawe bakulandzela kuse silandzela nangekhampani ukuthi bayilandzelaphi ikhampani yami le-representa mina opportunity lesithi wonke nomsebenzi wami ngibita nge-Downtown Connect Agency available Facebook Downtown Connect Agency also available on YouTube Downtown Connect Agency now Instagram Downtown Connect Agency now X as well is available and then sikhona na LinkedIn Downtown Connect Agency so the company idila ngato tonke tinto leti-include media which includes graphic design digital advertising and as well as photography and so on and so on anything that has to do with digital stuff le company takhona ukuthi ukhona ukutagana then wena sikulandzela njani on my social Lavazukuna on all socials Lavazukuna on Instagram Lavazukuna on Facebook and then Lavazukuna as well X and I will link it in as well it's Lavazukuna and then my cell phone number and the company number is 079 71 84 and then 307 and then our email contact is hello@downtownconnectagency.co.za bavile la noma uvile umlaleli ngiyathemba ukuthi awusuka nje la khona ehle aye downtown lapho kuma social media njengoba ngishilo ukuthi mina kethu sikumemela stop ungada umsebenzi wakho bawathi mabafika abanilandzela batowabona onke lama company ngoba cishe enincede kakhulu ma company nema artist la khaya ukuthi no
man siyayathi le company le net bebangathi kusinanga lo muntu lo endile because ubhaqile siyawathi la makhampani lawo ngiyayikhumbula le event le nale uthole ukuthi nje lo munye mhla ka-14 bekalapha la kwende khona so bayakwadi abati wena bayawathi lo msebenzi wakho so that's why ngibona ukuthi no asibuye sinibungateni sibonge kakhulu bhuti Kasi to power ngiyabonga kakhulu. Danke baba.